ngikhohlwe ukukhuleka ungangeze lapha sisizwe lapha ithi bayede hlangana makhosi bayede hlangana umhlabathi ibingelele lawo uNkulunkulu nabantwana bonke baseNkulunkulu nombani bonke wahamba ngonyama ngibonge ngonyama namhlanje isivakashele isabatha namhlanje ukukhula bayede khona-ke bantwana baNkulunkulu izinto efanele ngizisho eziwuphatha kabi umoya wami khona into engiyenzela ebandleni bantwana baNkulunkulu kade ngisembane futhi wakhona ukuthi baba ubona umuzi ungapheli abantu babandliwe ukuthi bangize bangayilethi futhi neminikelo nokomiti ngabe ngiyabona yini ukwanda kwamakomiti kutabula libandla ngiyabona ukuthi ibandla liyabulala ana ukukhumbula ukuthi abamkhulu bathi leli bandla lofuna nginatha isuthi kufanele ikomiti ivumelile yini inkinga yakho nefunakala amakomiti umsebenzi wawo ubaba wahlele khala njalo kufanele naye ngabe senguwe yona into baba ikhala ngayo wayekhala njalo bakuthi khona badleli ibandla mina fanele ngithini ngizothi mina khona abaphathisa amasondo bayibona inqondo yabo abaphathisa amasondo balaphathi kuyo ezolo lonke seswazini ngiyabela kuphuza abancane kanye laba babeselelizana mana dore kuphekula kuqala kahle sisiyali abanye bebeduzilane amaze kusesela kusekuqaleni konke ebuhlungu abenyenzayo suke yini uzala la usufuna uyahlani bana sekhona izinto ezaziwa uwe hayi usembe umuntu akukhumbula ukuthi ndlela iqala ukufika la wenza ukwenzani kuyenzeka umuntu aphume sephakathi yona sizokholwa mawe lokholwa esize nawo la ukuhlula hamba uthini ekhaya ngiyabuza abantwana baNkulunkulu ngabe seqala bona lophekula uyazi uphekula ubona maseqala ubona ukuthi masiyale abaye bakhohlinya abahlehle babe nenhlangano nasebumnyameni kodwa mina bathi siyalithanda unyaze esuku bakhuluma ukunye yini la amanazareta sakhuluma into eyodwa singamaNazaretha
ulimi lethu luhluke. Uhambe weNazaretha akakhiwa uyazalwa. Kade baqala abantu kwakushembe eBhidlika. Ngoba ushembe wakhiwa eBhidlika. Waba kunomkhulu ilanga. Waba khona ushembe umama waBhidlika. Beluthi ngoba mkhulu. Waba khona umkhulu inyanga yezulu. Waba khona ushembe waBhidlika. Waba khona ubaba, waba khona ushembe waBhidlika. Angazi-ke lokho senizama ukwenza into ezane. Abaningi bamakhili ushembe. Kodwa namhlanje bakhala babona imiyama ihlala kusho khona. Bafisa ukuza labanye bacashe lapha phakathi. Ngoba bafunda incwadi ngekhaya, bazali bafunda phakathi encwadini. Ukuthi incwadi ithini. Base bebothi bangamakho sebakakhile uhlelo webantukuzi uyazalwa. Uyazi mina noma wathasha phakathi kwabantu kodwa manje isifongo sakho ngizomboda ungithanda. Noma wathasha phakathi kwabantu ngoba into efanayo emhlophe. Kodwa manje sabahlanga ngoba isifongo sakho siyakhuluma isifongo. Ngoba ngabe ngibona inhliziyo ngabe iyakhuluma inhliziyo manje ifihlekile. Yeke lelezayo nina abasebenzi umnyama uyake ngiphasa. Namhlanje silayelile. Sizoncenga oshe ukuthi basiphe ukhiye. Ukhiye ukabili abantu benkosi. Sonke sothola. Omunye ukhiye uyavula omunye uyavala. Nalo uzomvalela ukhiye uzophethe. Phela ukhiye uzothola mabe wena ukusebenzela ukhiye ngenhliziyo yakho. Ovulayo. Awusebenzele ukhiye ovalayo ngenhliziyo yakho uzovaleka. Kodwa uzobukhona ebuhleni. Lophuma zonke kusebuhleni. Hamba phethe lutho. Mawuzodla mina kanti usukuya ebuhleni. Mawuthi angiyena mina usuke uzokwenzani la elinye. Awuyingani lokho ungena. Abanye bathi asiyazi lesizayo. Bazoshlula abasethelezini. Manje siwilile basebethula. Maqashe phakathi kwethu. Isitha isikhulu lesisikhathi phakathi kwethu. Abasethelezini hayi bahle. Ngoba basho bayikhetha indlela yabo. Ususele la ucashile. Kuyisihle esikhulu Nazaretha basekhini. Abu kezwani mhlawumbe kezwe njalo lo swali lokuthothola mehlako kazo kama kuhlembe yokwenza ukholwe ngapi uhlembe ukuthi ekhuluma labo siyamuzwa ngoba lo yimina utakena. Ukuthi lenze ayihlali into
Isifo somuntu ayigcine ugcine setshela abanye ukuthi ayayena mina ngithi nguyena njengoba sila elila nakhona bekunzima ngoba angazi amakomiti amaningi angako ukuthi yini usizo lawo alisizane niyahlekana asizile la ebandleni uzohlekana kodwa la ebandleni sizoduduzana kodwa omunye mayekhathele emgodini umphose intambo umkhiphe emgodini ungamhleke ethungele emgodini ungajabuleli isono somunye umuntu ngoba nakusasa liyeza kuwe Zilo muzi waselila Nazareth umuzi omkhulu kakhulu lo muzi lo muzi wakhe ngendlela enzima kabi futhi elula ngoba kukuhlushela usezwile sizwile ingonyama ekhona lesikhathi umkhwala juba uthi kunomuntu ozimanga enana eThekwini nemangaliso Nesifisa ukambone lo muntu ozimanga imangaliso sebeyamphezela ke sebeyiphezela ingonyama iyahona ePhalameni mayifika ePhalameni imfice uBhombela Esathi imfice uBhombela kukhona umuntu oyishoshela yamazinga Esathi amazinga izintuli zisukuma ziyothela ingonyama Usethi uBhombela wena wenzani uthela ingonyama into suwabe manje Bathi buya lo muntu ngoba phela bayazi lahambi Manje sumwabo ngempela uthese sumile lo muntu seyabela ngenyama zakhe Mangagcina lapho kanti ingonyama isazobona ingane zalo lakithi phela zali intombi ezikho thina Zali intombi ezikho ekhaya awasebona udade umkhulu wami wasebona yasibona namhla singaphila lapha Oh, wasekukhulunywa ke wagcine seshadile ke ugogo wethu la esigodlweni wase wakhela lo hlobo okungapheli namhlanje wasebona kusukuma ishosha wasethi makusukuma ishosha singathilwanga wathi lo muntu lo ngiyamfuna lo muntu ayawaphela isibhedlela sabantwana basezinkulu yisi sifela sabantwana basezinkulu lesikusona namhlanje Namhlanje nesibhedlela sesisenza bonke abantu ngamaNazareth
abantwana baseduku amanazareta kakhulu ngoba namhlanje sizogezwa sigezela ukuthi sibiye ebuhleni kuJulayi sibahle siufanele uhlanga kaJulayi angazi-ke wena usenamagqubu nabantu usekhona abantu othi uyabazonda sekhona umuntu odla umphiwe kanti khona abantu abaphisanayo yena awukhona nekade kanihulu Nkosi yami Nkosi yami ikade kade ngizini ngajabula dadekulo bese ngifungulahlile Akekho uthando phakathi kweNazaretha. Phela ubona ngamehlo amabi umuntu amehlo ayakwazi ukuhleka amehlo ayakwazi ukujabula umuntu wakho ngamehlo ubona umuntu ozile buka wena akakhuluma ngomlomo umuntu uyakwazi ukubona umuntu bayikuwa ngamehlo ubone wasasuka umuntu wabona wasasuka washila inhliziyo washila ishukuzo thana lamala zalini moyo Sahamba noNtombela noShozi labefundisi nozama siya eBloemfontein sezwa ingoma eyilandelayo eBloemfontein efane itazi ehlizweni zeNazaretha ethi le ngoma kumnandi ubona abantu benkosi behleli ithandana behliziyonye yayiculwa beyibonzo kodwa sasimdibi nabo leso sathi Kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bengunye bethandana behliziyonye ngabe nina njalo Celani uNkulunkulu ushembe angeze inhliziyo Uyabizwa Nkosi Solomon Uyindala Uyabizwa Nkosi Solomon Uyindala Jesus.
inkosi zingusisi. Bahamba abantwana bakuru kwafika isikhathi sabanzima. Lapho isilo esizala lesilo sila eduze kwami. Isathi masifika eplane sase siyavalelwa. Ngeke ngasavalelwa bangangekho mina. Kodwa kuthiwa savalelwa. Umubi mayisefika ezobhikiza ubuhle akabonakali. Angakhoza kwasigqokile kathi uye umubi. Bangasavele nezipondo phela singabaleka. Ezobhikiza lokhu kungcwele nokuhlobo. Okuhlangene phakathi kwendlunkulu kaZulu nomkhosi bakwaShembe. Manaze labo banzima ngaleso sikhathi. Ngoba ngaleso sikhathi baba wayefudumele isilo sesizobona baba. Sase siyavalelwa. Sathi isilo sadima. Sathi ngivalelwa ngizobona umnewethu obani abangivalelayo. Manaze labo bayigeze into mabenizile yonakala. Wangeniswa manje usukurongeswa uthi wangeniswa endlini engozi. Ufanele waligeze eNazaretha. Yosala ngisila thina. Bangena ngahlanganisa isandi nesandi sanzela lokho noma abambili noma zimithathu. Amen. Futhi sogeza icala esaleza esilweni. Wasebanzima abantwana baNkulunkulu lokuhlobo. Umuntu wayesengelile phakathi kwendlunkulu begoyama lokhosi bakwaShembe. Sase siyozama ukuvuselela ngoba phela bakhulanga ithina lethi safika kukhona. Kodwa wasetshenzwa ukuvuselela wona phakathi wakhona bangathandi. Noma ngonyama isivumile khona abangathandi. Mina ngakubona silima mina. Khona wayengathandi obebuka mina efuna lo lahlango thola mali. Sibuka mina lelo silima hayi mina ngifuna silima mina. Uthi sema sifumi. Ungabe futhi nami mina ufyoda kimi. Sevumile umndongomani uthi hayi nambani nobabonisa labantu ikhulume kahle nabo. Abasungifini. Kubela phezu kwethu lo muntu wethu. Owayethunyiwe ukuthi azolungisa leyo nto wabela wagibela phezu kwethu. Babuya befundisi bekhathele. Wathi ufuna inkomo ezi-100. Abantu bakhona bakhongisa ngwini. Ethi ubaba wakho hamba ndodana nalokulalela bathini. Ungafika ubashaya yona. Awena ubaba letha uthunyiwe nje ndodula lethiwani. Babuya bengazi bakufika ngithatha thule lo muntu ufuna inkomo ezi-100. Hawu ufuna inkomo ezi-100. Ngeke ngimose ngegama lakhe.
esengeke yathumela esefike sukubethe uthe ufuna inkomo ezi-100 eseniya kuyingonyama uthele okumthumile bayede ufuna inkomo ezi-100 ngathi ingonyama uyagula lo muntu ungamnaki mina into efana nenze nabala ekhaya amanguni nje awuthele iqedile Sase sibuza ukuthi bayede amanguli siwathola kwa siwasini. Bathi khona la wathenga khona umlungu. Sahamba sawathenga lawo manguli. Sila ekhaya ngawo wasanhlawula lelo cala. Bangaphelela lapho eManazareta. Wase esengibizwa yede. Wathi ngiyamfuna lo mfana lo kanhliziyo ngifika uyazi lapha kwathi abantu baphela ingonyama awuya kuyona hayi phu ungafika izihamba ngofo lutho umthetho wakhona lapha esikolweni kodwa mhlawumbe uzofika mina engathi ke silindile ingonyama lo kuyiphumela eminyango ngele ndini kanti akafike umntwana mayisa sengiqhamuka ngelo mbhemi hayi vele lulisandla ongangezwe lakhe zayibamba naphezulu izandla kodwa liwala Sibuya ngelinye usuku wasethatha inkabi imali eyibuyisela wangihlabisa hayi wangihlabisa kubonke sesibayini phakathi kodwa nola ekhaya wangithola wangifaka inyongo enyaweni mina-ke ngekuhlukanise nale ngonyama engihleli nayo manje umndeni wethu omncane mina ngimdala uyisi kudala phela mina bayede kanaleso bakubeka-ke lo mkhosi obakhiwa ubabamkhulu ngonyama umqolathu ngeke noma ngiyazama ukubhidisa ngeke kubhidise kuze kubunga ngiyabonga idea yakho mkhulu ngisho isihlahla sangabini la siyaphumula khona mkhulu namanje sisekhona asishi isihlahla la baphumula khona mkhulu uzithela ubusika nehlobo yaphumula lona wahlala lona asungula yaphumule khona sengiyamtshela uNdlovumbane ngithi mina ihleli endlini ngithi mina bayede nami umntwana wesiZulu esawumntwana nami umntwana wesiZulu uthi ufuna ukukhetha inkosi ngaleli sonto lakithi uthi bayede hayi phela ngalisemdala umbuzo zethu ayithanda abasemdala esihliziweni yakhe hayi ngokuthi uthuluwa ngokuthini uthi aqhubeke ukuhlola mina-ke Manazareta ngifisa ukuthi nina nibe munye into
yakho uzayifika wezunguzana mawusukhohliwe ongaphuma endlini ekhaya ohlala ekhaya uzokukhumbuza uzunguzana besizana asizini ngoba ngikhundla la umkhokhela kazwana umshumayeli umshumayeli yena 14 uhlangana phi khona ngudunguzo umshumayeli yena 14 umshumayeli sena 14 sena 14 bo ile tangazwani nabakhokheli uyabona yazi yini ezingazwani nabakhokheli mawashintsha umnikelo ubiza imali awuna ikhanda lakho yazi ile dadu ubuze imali ukuthi usubali wabona ufuna kulingana kuba ubala nje uzokuthi umnikelo besiyonakala inhliziyo badala bangulu lasemhlangano emithathu enkulu Fue un Januari. Está bien. Nota lo es su primera más que uno con una yoga. July. Lo vamos un hombre about 7. Mo che le mini non te lo. Tulai wana mtana mkuru. Iba ndina mana zazakini. Wa mundu fa fisu ya tulai. Kota ngale belani samblu. Wa ngai samblu sawo tu kwa pambi. Jawango swala kumsulu. Ngifune macala akasenze nje eNazaretha akani ngabi khona icala elilethwa kumina lomfana ebanjoleni lomfana awukho khona amen ina kama ujaji hame ulikuwa sio nani tudula mangekitana amen ngomana masakwenzele leyo nto izi thelekela kumina zolo lo umfana uthi umfana befanele ibe ngakuyena Wapeleseli imele, peleseli imele, peleseli imele, befane umfakazele. Ungafaka kanjani icala ungekho kulona? Ngiyacela abantwana bonkulunkulu ukuthi noma abe leyo nto ikhona. Kodwa ngiyibani inhliziyo. Ngoba masiqhamukile sivele emaphepheni. Bandla asifini. Niyeke nalento madoda ukuthi lo shuma la TikTok ngawafumana. Awathi wena udle inyama ithabo siyageza. Bese kuba u-October ijuti yona le mhlangano ethi ushebe sezokuba bathathu inyanga umunye
ngene maNazaretha lo muzi waseLinda silandela izwi lathi la iLinda ila soqala khona mase sithi vela uyongena uJulayi ila siyovuma khona izolo sihlangulelane sizolusa tukushele ukuba asemukelise ngamunye uphiwe ongena emhlanganweni omkhulu ufana kaJulayi okufanele singakhohlwa uli lo mubi njengoba sila naye ukhona uzofuna ukukhipha nina lokholo likhona naye uzofuna ukukhipha okuzondukisa ngoba akayithandi intenje mawaqhambe intenje uyalo umfulela baba Bani Jacob 4 verse 7 Ye Yetuba Yemusi Aku Ufuna Jacob 4 verse 7 no 8 Ngako
thobelani uNkulunkulu. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Kepha nimelane noSathane. Kepha nimelane noSathane. Khona uyakubaleka kini. Khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu. Sondelani kuNkulunkulu. Khona uyakusondela kini. Khona uyakusondela kini. Hlanzani izandla. Hlanzani izandla. Nina zulu. Nihlambulule izinhliziyo. Nina inhliziyo mbili. Nihlambulule izinhliziyo nina abantu inhliziyo mbili. Uma inhliziyo mbili ledingisho. Ithi khona la nawusuku wakho. Izwi yakho inye kodwa ine hloso eyimili. Uthi mina ngiyena, ubona lothi uyena wakho. Konile fana ngayikhohlwa kaNazaretha ngesikhathi uphuma yini ugeza noma ungabisi uza la esabathini ufike uzobona amaNazaretha uthandelani ukuthi uwe nenqwaba ufuna ngani ukuwa wedwa wona segodini lakho uwedwa nasewehlulelweni ngokuwedwa Mawusukhathele ukuba iNazaretha phansi kwami. Hambe ka uyophumula. Mawuthanda, mawuzizwa ukuthi unomoya. Usungaprofeta. Awungathela hamba uyovulela ibandla. Usumkhulila ukuthi manje mawusizwa usunomoya oprofeta, hamba uyovulela ibandla. Futhi mangabe ungazi ukuthi uzobiza ngani ubize ngegama lomwakho mawu ukhulisa ukuthi khulisa ulethe uyehela kwangela hayi la uzobona la eNazaretha lento ifiqile ishile kanje yabona leli bandla afuneka uhlambe kakhulu Kunusan kaya kakhulu. Futhi leli bandla ijinywa. Umuntu nomuntu akahambe ibanga likalelwe. Mina ngipha ngiyengithanda ukuthi ngelinye ilanga singasekho umhlaba lesibonana emhlabeni ozayo. Yephatheka kabi mina bakuthiwa ingane izobika sithi ayi ingane yami ishonile kodwa kuthi iyabonakala ihamba. Usuke umuntu ufike ngale bamphika. Yile sangibani kahle isibusiso kodwa ke ngibona bengabuyi ngibona ukuthi sebevumile ukuba bamukela. Ngoba ushembe kuyo into ogcina. La kufanele konfika vule. La unyema konfika khanyisa. La unofa konfika philisa. La abantu belimana konfika phambi sisanda sakhe lesibisile abantu. Ushembe yini kuMaNazaretha? Sinamthatha umuntu kanjani? Mina ngiyena ushemba ngoshemba. Yebo ngeke ngibhayize eta bayazi unyaka. Ikhothi mbele yomini.
Bantwana baNkulunkulu kusibusizwe. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama215. 215 ngizocela umfundisi uNongwana wasePhumlana sola selimosisi.